كنت جد مبسوط بهذا الاستدعاء هذا. كنت كنتمناها من شحال هذه باش تتاح لي هذه الفرصه. الحمد لله كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديال المدرب سير كراكي وعند حسن ظن جميع المغاربه ان شاء الله. اولا المجموعه كاملين واعيين بالمسؤوليه اللي علينا. ان شاء الله حنا غنمشيو للكوت ديفوار على قبل هدف واحد اللي هو ان شاء الله نحصدوا اللقب ونرجعوا به ان شاء الله للبلاد ديالنا. Bueno, la verdad que se ve la ambición que tenemos todos nosotros, se ve que hemos empezado desde el principio con mucha intensidad para prepararnos para la Copa de África y la verdad que buen ambiente, buen ambiente. Bueno, como siempre he dicho, es un sueño, llevo desde pequeño yendo con la selección marroquí desde los 15 años y llevo trabajando día a día para llegar a momentos como este y la verdad que estoy muy feliz de estar aquí. Non, alhamdoulilah, tout va bien. J'ai bien récupéré de ma blessure et maintenant je suis prêt à 100%. Non, on essaie de se préparer de la meilleure des façons, pardon. Voilà, on sait très bien que ça va être une compétition qui va être très compliquée. Mais Inch'Allah, on est prêt à relever ce challenge et à faire de belles choses. Non, tout simplement les remercier de leur soutien, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif. Voilà, les remercier et leur dire qu'on va tout faire pour revenir avec cette coupe, Inch'Allah. الحمد لله التمارين كدوز بواحد اجواء ايجابيه ان شاء الله. نتمنوا نجيبوا واحد النتيجه ايجابيه في الكوت ديفوار ان شاء الله اللي تسعدنا وتسعد الجماهير المغربيه. السدادات كدوز بشكل زوين، طاقه ايجابيه بين اللاعبين ان شاء الله. نتمنوا تكون شي حاجه زوينه بالنسبه لنا ان شااء الله. وبطبيعه الحال يعني احنا خوت بعضياتنا وفامي بعضياتنا. هذا الطابع هذا كيترجم في ارضيه الملعب. نتمنى ان شاء الله نمشيو لنفس النهج ونفرحوا الشعب المغربي اللي كيستحق كل الحب والتقدير. Très content d'être ici avec tous mes copains, de préparer bien les choses qui viennent maintenant que c'est la CAN. Et m'a félicité tout le monde. Je suis très content d'être ici et de continuer le travail de tous les groupes. Non, qu'est-ce que je vais dire? Remercie pour tous les supporters qui me donnent, qu'il va derrière moi tout le temps, de me soutient tout le temps. Il y a les moments difficiles, il y a les moments comme hier de la victoire. Que je vais donner tout pour les Marocains et j'espère de faire grand chose. Non, ça c'est... Je ne pense pas, j'essaie de donner tout pour mon équipe, de faire les choses que j'aime bien faire et comme ça faire de grandes choses et d'aider à l'équipe.
الحمد لله لا بريباراسيون مزيانه، الدراري مزيان، الجروب مزيان، كاع الاجواء الحمد لله. وهادشي اللي كاين، غادي نبداو بشويه بشويه باش نوصلوا للمباراه الاولى في المستوى اللي كتسنى المباراه. وهذه هي الحياه، فمشى تشالنج، دابا ان تشالنج اخر، دونك هي هذيك. كاينين دراري جداد، دونك غنمشيو بنفس العقليه ديال ديما، وهادشي اللي كاين. وكنبغي نشكر كاع الجماهير ديال المنتخب الوطني اللي الحمد لله كيساندوا الدراري ديما، وكنتمناو يعني يكونوا حاضرين معنا باش اونصومبل نقدروا نديروا شي حاجه كبيره ان شاء الله.